Assalamualaikum cemaat. Bugün 18 Januar 2026 yıl. Uşları sevklerini çıkardılar, pazarlar. Bugün 60 tane bir blogu azık tutuyoruz olacağız. Peki. 10 may var. Şimdi. Nakşıdagi Sakbol cemaati karşılaşma olacak. 7. sizlerge muhtaçlarga 60 tane bir blog olacak. Buga çeyin jalapta berilgen эле. Buyursa bugün taratıladi. Aka, halal betmesini tushirib var. Maylar var şu. Şurada. Çok var. Şurada. Var mı çataş? Anlamazsın. Tak ikinci reis geldi. Haber öğrendi. Yumurta, ayna, maymışlar varken. Aleyküm. Üç çetik paketleri koysun. Benim vergen nimetlerime şükürçülük keltirseňer, anda dağda koyup berelim. Nimet degende biz daima da baylıkta oylaşımız gerek de. Nimet degende Allah Taala bergen dene müçesi olsun, akıl olsun, atene olsun, bir tuğanlar olsun. Ona şu en çok nimetlerin içindeki en çok nimetlerin içindeki en çok nimet bu ne nimetler? İman. İman degen nimet. Allah Teala işelim. Allah Teala'nın tanı. Bunun da şunday nimetten Allah Teala barımızda kuru koygan yok da. Senin üyüne, baylığına Allah Teala berekesini versin. Maga pazara vargan yoldu görüyorsun. Mesela Abdurrahman ular hareket kılgan, okugan, mesela biz aytkanda azı bizde bir kıyınlıklar gelse okuşumuz gerek, kıynasak dağı, iştegenini öğrenişimiz gerek. Anan önünüz Allah Teala'dan surap, tuğra yolda жүрüp, Allah Teala'nın adam vergen ıslarını vergen hareket kılışımız gerek. Allah'tan gerektiğini Allah'tan meşrine, üyüne gel ortasında dua olun. Allah'ın şu bizi ertenki günümüzü özüm razı olganda yötkör. Жақшылықтарына кіргізді. Allah Teala kılgan gençler çıkarmış. Arkada oturan neneleri, apaları daima dua olmuşlar. Ballardan, kızlardan
uşul ümitlerini inşallah Allah'tan sözsüz verir. Sebebi bu balдар bugün Allah Taala'nı tanı otar, Peygamberin tanı otar, dinini öğreni otar. Demek erkek bular Allah Taala'dan korkman insanlar. Şunca köp biz taqdirlarga geleriz misal şu dini çöylede жүрген balдар. Balдар kiçinesinde ata-enesinden neden korkot dese anın urganından korkot. Muhtaç bolgon nersesini alıp berбей койгондон korkot. Акча бербей койгондон korkot. Ошон үчүн угат. Макул деп угат. Айтканыңдыла. Бирок эртең чоңойот да буларда. Чоңойгондон кийин күчкө толот. Sizde жолу сизден дагы көбүрөөк акча таап калышы мүмкүн. Сизден да күчтүү болуп калышы мүмкүн. Ошол убакытта Алланы тааныбаган, динди үйрөнбөгөн инсандар ата-энесин укпай калган заман келди. Ошондо менин балам мени укпай атат, каалаганда көчөгө чыгып кетип, мени кыжаалат кылып, күнү түнү жаман балдар менен жүрүп, андай болду, мындай болду. Allah razı olsun, eliniz beyin koşulsun, dilegen maksatlarınızga jetin, şu alışta жүрген bizge kayrımdılık kılgan insanlarga dilegen maksatlarına jetsin, işleri ilgeri olsun, can-jandары sap olsun, şunday ilim algan baldarımızlarımız doyuversin, ha? İlim koşturuyorsun, rahmat, Allah razı olsun. Жолга кетпегенде болса кичкене апамды алып акчаңызды бербейди. Жол башында деле болот. Бул жакка көп болуп аткан Adamlar. Biz hazır. Demeyin tarqatıyla geçe bir Qarasulan. Qarasulan dollar neme berip, oştu ballar. Kiyim bergen o paketçi. Meşitdegi ballardan. Şunday ballar ekende. Meşitmeliге berген de fantastik can bizler. Qaraslan buralar kiyim beriptir. Balarga berip keledi. İnşallah. Жақсы курткалар екен. Мынаке. Мен тартпаймын. Жоқ. Мен беттер тартпаймын да ешқашан. Курткалар эле тартам, болды. Зор курткалар екен. Жақсы курткалар екен мынакей. Кыздарға. Бириң мына неге? Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн 2026 жыл 18 январда турабыз. Буга чейин да алхамдулилlah себепкер диний кайрымдуулук фонду көптөгөн кайрымдуулук иш-чараларын өткөрүп келебиз. Ошонун бирөөсү бул Америкадагы Сакпол жамаатынан келген кайрымдуулук жалпысынан 400 000 сомдук азык-түлүктөрдү жетим, жесир жана муктаж үй-бүлөлөргө берүү улантылып жатат. Алхамдулилlah бүгүн Ош шаарында Аль-Байт мечитинде берип аткан учурубуз. Буга чейин дагы айта кетсек, бул жамаат андан бир 10 күн мурда 100 тонна көмүрдү ушул республика боюнча медреселерге таркатканга себеп болгон инсандар. Аллах Таала бул инсандардан ыраазы болсун. Ошо алыста жүрүшөт. Аллах Таала ар түрдүү беле кырсык, апааттардан, курлай доомат, жаман көз, жаман сөздөрдөн сактасын. Тапкан ар бир адалдан тапкан рызыкларына Аллах Таала берекесин берсин, үй-бүлөлөр менен аман эсен, эки дүйнө жакшылыгын Аллах Таала насип этсин.
insanlarga, ошондой эле Америка жергесинен биздин алыста турса дагы эли жерим деп ушул жакта муктаж болуп аткан инсандарга убактылуу болсо дагы жардам колун созолдоп аткан Сакбол жамаатына Аллах Таала ыраазы болсун. Аллах Таала ушундай берген ихсандарын кабыл кылсын. Ар бир берген бирин Аллах Таала ордун миңи менен толуктасын. Аллах Таала алар алыста жүрүшөт, рызкы талабында жүрүшөт. Аллах Таала адалдан мол рызкы берсин. Ар түрдүү бале кырсыктардан өзү сактасын. Аллах Таала аларды жаман көз, жаман сөздөн, курлай дооматтан сактасын. Аллах Таала ушул кылып аткан дуаларыбыздын баарын кабыл кылсын.